Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Judith iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumet apay drama dahi ti pakasaritaan ni manang ko nga Arlene. Abaket abalasang idi. Nagbalinak ngamin apaset no apay nga addaitan bukod na a pamilya. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Judith. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Judith! Judith! Oh, apay manang. Umay ka man, bit, dito'y kusina. Apay manan aya. Na, makaungot kit din. Kasano? Ayab kang ayab. Ingka gumatang iti bawang. Anyamutan, kagap-gapuk lang agi matang iti asin di ta kantina. Ita ibaon nakmanan. Jak nga rod nakita nga awan gaya man bawang. Sapay nagadayo iti kantina. Kan may sa sumip ngoton. Nagadukat a reklamo mon. Ay, di mo pala ipampaminsan itay. At iti gatang mo. Anya pa'y tigatangok. Pagsublin nak tumanan. Sapay nagado ti agi inom iti igit ti kalsada. Awanan, bawang laang. Ala, ingka gumatangan ta ituloy kon ti agluto. Ay, nagsipngot. Awan pa yung street light. Judith, Ay, partakak timang na. Nabartok na ita mga yayab kanyak. siyak na ito eh. Ni Manong mo Noel. Manong Noel? Apay kaslad na kabutang mo. Dagita bartok Kabutang ko ida. Saan ka madanagan? Sa anak ka na Bartek? Kano ka na yun kanto pa makitkita sumangsango ka dagiti artok diti lugar tayo. Makis-istorya akla ka na kwada. Awan mo't bisyo ka din ko. Ay, Bangam. Kumusta nga ni Manang mong Arlene? Day jay nakasungsungit. Kanayon anapudot ti ulo na. Kas jay sa kano, no bakutin ang balasang ti may sa babae. Nakaungungot. Anya? Naungat ni Manang mo? Nasaan ako nga agtulnog adagos, ungtan na. Maestra la talaga. Pakumusta am to man. Barang may katiki na sungit na. Anya nga iti ibaga. Ibagam, apakpakumusta. Nagapo ka ni Manong Noel, kunam. O sige, idanon ko dayta. Nagbayag kan si ka, Judith. Bawang laang tinapan mo ginatang, inabot na kati 30 minutos. Dayto di bawang, Nagpa-charming ka siguro ijay anya. I-move ubingan ka pa'y laang. Tadyak kaya ti maitulad kan ka abakot abalasang. Anya ti ko nam? Kumusta ka kano? Nagkuna. Ni Manong Noel. Ado lang amin. Apay nga agungat ka no makangag ka itinagan ti lalaki. Gapo taag papada amin alalaki. Tutay marda kita. Lukpon da ka laang. Iso asik ka. Oo, siyak man ang tinakita yon. Saan ka amak ki boyfriend? Maamwak lang amak ki boyfriend ka. Saan kan apagad adalan? Tamak ki asawa ka laangan. Ayan ni manang mo Arlene, apayadwa tala nga mangan. Umunata ka nun, taada pa'y aramidan na. Saan pa'y kano amabisin? Isukit ako mutkutong, taday tala trabaho na ti pangpangruna na. Awan pa'y oras na amangan. Ngun nga rin tatang, saan pa'y nakaungungot? Pasinsamlatan ni manang mo. Tatang, apay ngamin anagbalin abaak ni Manang. Ay, Judith saan man atila damdamagam? At dakayan ayat idi ni manang mo. Dandanidag kasar idain. Hanggang sa bali ti inasawa jay boyfriend na. Ay. Napikot ka no. Ay, saan man asyak ti pagsasalitaan nyo dita? Agungat manan ni Manang. Sige, mangantag tatang. Huwag. Tamapan ko man bisitahin jay talaw. Dandanin time. Imbag lakit din ta pinartakan ta tinagna. Wen nga rod sapay agbayad no maladaw. Wen nga ron. Sige, Uncle. Dituya ko na bumaba.
Ada ka di kwartam. Kwa, Atoy, sangag kasot. Na yung allowance mo. agyaman nak, Uncle. Ano to oras ka nga may sukunan? Uray sana, Uncle. Magmagnaaklangan nga gawid. Sige. Judith, dito'y kamot gayam nga gis eskwela. Wen, Manong? Ryan, agkaklase kayo ko ni Judith? Saan, Uncle? Jack tupay am mo. Ahead da, Manong. Kasta. Sige nga ron, panawan kayo. Aywan gayam. Pakumustaan to manen ni manang mong Arlen, Wen, Manong? Sino dahil jay? Amom? Uncle ko, agkabsat da ka ni Mamik. Sigod na soldado. Isumat lagayam nga italaang manin ang makita. Gayam, soldado? Adda motor asim mardeng. Kat naglugan ni Judith. Ninungal? Agyaman nak, Manong Noel. Awanan yaman natin ko. Hello, Arlene. Kumusta kan? Kumusta ka kano, Manang? Umunag kakit din tani agtudon. Sige, Judith, nakon. Arlene, nakon. Wen, Manong. Sige thank you. Kas tala unay ti panagisam mo kan kuana. Amom da tao, Kalugaran tayo. Sigod gayam a soldado day jay. Apay adi mo man la inisaman mat. Taapay ko mga isamak. Pakpakumustaan na ka manan. Ay, awan bibiyang ko. Awan oras ko kadagita abanag. Ala, umunagtan, tani, agtudon. Talagamat nga adutin ang inominate kan ka kas overall music eskulaan Taiwan niya. May saakditan, syempre. Thank you, Diyak kumakayat kag balin amuse naman nagbabainak mo. Si Kamat, no siyak tikas kan ka iti kinapintas. Kagayat ko, Hello. Congrats, Sikat tinapili amuse dito school tayo. Ala, ni Pogi na ita umasidag. Sumardeng ka man na babae. Ryan, agyaman nak ha? Ay, ngayam. Kasangay ko inton Sabado. Makaumay kayo ka DJ Balay? Ay, Wen, umay kami. Diyak nagpakpakada. Ay, umay kami ka ni Judith. Advance happy birthday. Tatang, palubosan dakmaten amapan makibirthday ije balay darayan inton Sabado. Katawan problema kanyak Basta saan ka ngagpakpakarabi iijay. Talaga amapanak, tatang. Asino jay ko nam nga birthday? Ni Ryan, jay schoolmate ko akana ka ni Manong Noel. No dayta jay anak ni Manang ni Noel. Medyo adayume ti balayda. Wen tatang, adayo talaga. Nga madakadwak amapan, sanak nga agmaymaysa. Masaya at ti pamilya dagita. Nang runa ni Noel. Masaya at day tao. Apay akagurkuran ni Manang Arlene. Jak manam mo. Sigod ka di nga da relasyon da? Awan matiam mo. Tajay nagbalin a boyfriend ni Manang mo ket taga Bicol. Saan at taga dito'y lugar tayo? Matlagayam. Tiamok laeng ag-classmate da ide. Manipod elementarya aging gat high school. Nga mawan ti relasyon da. Ta nagbayag akaayan-ayat ni Manang mo jay taga Bicol. Ay, isumot lagayam asaanin anagayat ni Manang Arlene. Tanasaktan iti inaramid jay ex na. Day tati rason, no apay akabuteng nanti agtalag kan agayat pay. Mayat ko manukadwam ni manang mo. Ay namanong, di na kayat day jay ti umay kadagiti kakastoy apaskan. No awan klase, adalag iti balay nga agar aramid iti lesson plan na. Kurso nadak ni manang mo. Ang jakmat makadiskarte kan ko na. No kayat mo,
Di mapan mo sa rungkaran iji balay. Pabay na anak day jay. Ibagam ana bartek ka. Asa anak kon ang makaawit. Gapo iti bartek ko. Sigurado, sumurot kan ka dayjay. Mayat sa day ta na panunot mo Sige man, isumanti ramidag. Nagaduti makan iti birthday ni Ryan. Ngam, apay dito arak dito lamisaan. Bayam dagita. Props dayta. Anya a props? Ha? Anya dita karga ti basom. Arak samit. Uy, dadan. Asino dadan? Judith! Judith! Nabartek ka kimanang. Di ka lumabain. Ado ka di kinainom na? Ay, wan manang. Dandani na inibos dito isang nga botilya nga arak. Anya? Kasano ang mayawid ko ti kabsat ko? Di ka madanagan, Arlene. Siyempre makamukan ko na. Ay sana mabalin. Nasken ang mayawid ko ti kabsat ko. Kaya't kunti maturog. Saan ka maturog dito, Judith? Judith, ang green ka. Ay, nakaturogan. Ala, paturugan tayo di bakante asilid aginggat mausawan. Dito'y kapailang, Arlene. Imbagla pag is-istoryahan ta. Alangan mo't nga ibatim ti kabsat mo dito'y. Ay sana. Jak agawid no jak kadwa ni Judith. Naglaing ka nga drama Namati adagos ni manang mo anabartag ka. Kahit, ayan na ngayon ni manang ko. Adada mo ti may sa alamisaan. Agsarsarita da ka ni Manong Noel. Nasayaat, ba't nung kasta? Kasla nakita ka nagsangit ni manang musika. E di kwan, inyawatan ni Manong Noel iti tisyo. Anya, iti pa na ko nam. Agkatuluyan da nga ta? Ryan, happy birthday Agawid kaming, tawan kadwa ni tatang iji balay. Agyaman taimay kayo. Agkita tantulangan iji school. Ayan ni manang ko. Dagi daman agsarsarita da pailangan ka ni Uncle. Ay, sige. Mapan ko ayaban ni rabiin. Mabitlang. Saan ka na nabartag? Saan? Saan ang agin inom? Kun naklaang dayjay. Sige ha. Manang! Judith, anya ngay, mayatan tirik nam. Saan ka na maulaw? Ay, saanan, manang? Nausawan akon. Ala, itulod kayo na. Sige, Noel. Tatang, naragsakmat ita ni Manang Arlene. Uy nga raw. Iso tinaglaba. Naglinis dito'y balay. Kaniso pa'y taglutluto. Kat uray lagang kanta. Ay, sapay lako man ta magkiasawa ni Manang ko. At nakadiagar-aram kan kuana. Ar-arman ni Manong Noel. Ay nasaya at ano kasta. Pagkasaran tayo idan adagos, tatang. Ha? Manang? Sino katamad dagiti kurtina dito'y salas? Apay, di mo kayat ti kolor na? Kayat ko ngam, itaman pa'y asino katam? Adda bisitak inton rabi Iso, matlagayam asino katam dagiti kurtina. Asino ti bisitam? Ni Noel. Kan sumurot ka nun ni Ryan. Umayda? Ala, excited ako. Uy, kilkiligan ka matlauna yan. Apay, agar-aram kan ka day Ryan. Kita ang damanan mo kan Uncle ko. Nag-sweet day, Jeo. Wan nga rod, Ryan. Iso dan samat tan. Saan mo takayat ni Uncle asong batan? No damagag kan kwa na dayta. Angam iti pa nagkitak. Kat talaga nga isudan. Maragsakan at talaga para kadakwada. Isumot lagayam asan anang asawa ni Uncle. Tanigayam manang mo ti kayat na. Saan ka di anak ki girlfriend, idi? Adamot idi. Saan ang nagbayag ti relasyon da? Kaya't kumat, ani manang mo ti makatuluyan na, Judith.
Sapay ko mangarod takasta, Ryan. Kalpasan ti 5 bulan, nagkasardamanang ko Arlene kan Manong Noel. Ket ita, adan dua nga anak da. Amok ang naragsak ni Manang ko. Nupay siyak, saan kami ang nagkatuluyan kini Ryan? Takalpasan ti high school, nag-eskwela iti adayo. Ket ijay maten anang asawa. Dahito man, ti pakasarita. Ito'y pagayam mo, Judith. Judith, pagayam ko, si katinagbalin adalan, wanurangtay. Tapno masarakan ni Manang mo, tipudno nga ayat. Ket gapumet ken ka, nasursuro namanen ti agtalek, iti may kadwa agundaway. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged, itinaga na Judith, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.